jako sam sretan i ponosan što sam na čelu grada, na čelu Sarajeva u kojem će ponovno biti upaljen olimpijski plamen. Mislim da vraćamo olimpizam onda gdje je stanovao 84. godine. Mislim da mi svi zaslužujemo da to bude tako. And this is really truly remarkable day for both of us, for the EOC and Bosnia and Herzegovina. For the EOC, because this is the first time in the history we light the flame for the two cities. Ovim činom je faktički i sam događaj EOF 2019 zvanično otpočeo. Mi smo danas ovdje preuzeli veliku obavezu da u ime svih onih ljudi koji i danas vrijedno rade na ovom projektu i izvršavaju svoje redovne zadatke, garantiramo svima onima koji dođu u Sarajevo da će i oni doživjeti svoje nezaboravne trenutke kao što ih mi doživljavamo danas u Rimu.